Yes, gitondo cyiza kuri mwese. Makuru mashasha, breaking news. Enzo Maresca tombe. Enzo Maresca yamaze gutandukana n'ikipe ya Chelsea. Immediate kabisa, immediately bidasubirwaho. Ubu Chelsea ntakiri umutoza wayo. Bavuze ko yari zayininze. Ntago bavuze ko bamwirukanye. Bavuze ko ngo yeguye. Niko babyise, sinzi niba koko ariko cyangwa nyine ari byo baganiraho bakabyemeza gutyo bakabati tutakuraburiza muri media, reka tuvuge ko weguye wenyine aho kuvuga ko twakwirukanye. Sinzi niba ariko bimeze, ariko Enzo Maresca yamaze kuba atandukana n'ikipe ya Chelsea bitunguranye cyane nyuma ya resultats zitari nziza kuri Bournemouth nyuma ya match ntago yakoze post match interview. Ntago yigeze akora ikiganiro cya nyuma ya match. Uwagikoze ni Kabarero niwe wavuze, baramubaza se umutoza mukuru. Urabona Kabarero bagiye kumujana nawe yagiye. Oya arahari Kabarero. Kabarero ni umugabo ndamukunda. Aravuga ati se kuki umutoza mukuru ataza ngo akore ikiganiro nyuma ya match? Ngo ntago ameze neza, ngo ntiyumva neza. Ariko biravugwa ko yari yamaze kumenya neza ko agomba gutandukana n'ikipe ya Chelsea bitewe n'umubano bari bafitanye utari mwiza, kuko ikipe ya Chelsea ni ikipe ngewe nkurikije amakuru nakuruye nagiye nsoma ku binyamakuru bitandukanye birimo bya The Athletics. Hari amakuru avuga ko bari bamaze igihe bamwinjirira mu kazi, abayobozi b'ikipe ya Chelsea bakamwinjirira ku kigero cy'uko bari basigaye bamubwira n'abakinnyi agomba gukinisha kuri match, n'abakinnyi agomba gusimbuza. Bari barafashe ngo fitness, abatoza bashinzwe ibya fitness ngo nibo ngo bagomba ngo kugena ngo abakinnyi ari bukinishe n'abadakinisha. Ni ibintu bisa n'ibidasobanutse. Abone views bashaka. Kuko ikipe ya Chelsea imaze iminsi ifitanye umubano mubi n'abatoza, yaba ari Maresca yaba ari abamubanjije bose bagenda batishimye, kandi atari ukuvuga ngo nabakinnyi. Ubusanzwe tuzi neza ko rezilita mbi arizo zikwirukanisha, cyangwa se abakinnyi runaka batakigukeneye bakakwirukanisha. Chelsea imaze kwirukana abatoza bagera muri 4 mu myaka nk'ibiri ishize, byose mu bintu bidasobanutse by'ubuyobozi gusa, ngo ntibumvikanye n'ubuyobozi, ngo aragiye Pochettino aragiye, ba Potter baragiye, abatoza barasohotse mu buryo budasobanutse, Tuchel baramwirukanye, yabahaye Champions League. Bakora ibintu nyine biraho, bazakora ibintu ugatekereza ubwenge burimo, ukabona niho ibintu biri guhura neza. Bisetsa urabisobanukiwe n'ikipe yawe ufana. Ese ni icyemezo cyiza kwirukana Enzo Maresca mu ikipe ya Chelsea nta musimbura we uhari ufite wizeye? Reka yirukanwe kagende, kuko akuvuga ngo ube ahantu utishimye mutumvikana, wenda ibyo bagusaba utabikora cyangwa se ibyo ushaka gukora bataguha uburenganzira, ugomba kugenda. Ariko gusa mu bintu nka bitanu baje Maresca kuvuga ngo ave muri Chelsea, ikosa rya mbere yakoze ni iriya interview yagiye kuvuga ngo mu masaha 48 ashize ngo nibwo ngo yagize ibihe bibi kurusha yagera muri Chelsea. Ijambo rya kabiri Idivantage nkubwira ibintu ngo yigeze kuvuga icyo kintu se yarabivuze, ariko se yavuze ibyari bitumye abaho nabi. Noneho ndaza kubikubwira byose, genda gahoro sivyo kubwire mpuru ya ari ukuntu ntunga ntubize ko umuntu yavaga nko mu isafari ruguru ukaza uvuga amakuru yo kwikiriza uzoze unihagusa ngo sawa. Nuko nje ndakubwira ibintu nka bitanu bamuzijije, hanyuma turebera hamwe nyine nimba ibintu koko bamujarije. Nuvuga ngo kira kintu kiri mu bintu kuja mu itangaza amakuru bavuga ngo nimba mutabiranye neza kukuja kubivuga. Icya kabiri, yakoranye ibiganiro na Man City afite kontrarizo mugenza 2029 birakaza Chelsea. Baramwicaza baramaza ni gute udaha ikipe agaciro twarakwizeye tuguha kontra y'imyaka 5 ukaja kuvugana na Zayo ukaja kuvugana na za Man City. Icyo ni ikintu cya mbere cyerekana ko ikipe yacu tayiha agaciro. Uri kumva? Kandi muri Man City bashaka kuba barumvikanye
tubizi ntago bumvikanye navuze ngo bashaka kuba baraganiriyeho sinabihakana ariko kumvikana byo ni okay reka tureke icyo kumvikana uko Pepu ntarabashuwa ko agomba gusohoka none ijambo yasohoye ngo ndabona ngo umutoza wa mbere ku isi ubu nyine ngo ushobora kuzansimbura umwaka utari Maresca kuko yabivuze kandi Maresca nawe arabivuga ngo twaganire na Man City ese Justin ntarakomeza n'ibindi bapfuye baguhaye kontra ubu nyine muri Man U y'imyaka 5 warangiza ukaje gukora ibiganiro na Arsenal isaba abakire ba Man U baba bakikwizeye avuga tegera nkubwire reka navuga ngo reka manza mvuga ibintu nka 5 ikindi kintu cya gatatu ariko nuko mpaye mbona urondogora simpaye mbi reka nkubwire ariko baratubwiye Alex ngo umusazi n'uzurendogora ngo umuntu ngo azavuga cyane reka nkubwire ikintu kimwe waretse nkabisoza kugira ngo ukomeze kuri icyo kintu warumbajije mbere yuko ntunga nari mubwiye uri kumva reka mumve nyine kibazo nari mubashije reka nyine mumve agahita avuga reka nari ngiye kuvuga 5 ariko reka agisobara ariko nari ngiye gusubiramo ikintu nari mubashije nuvuga ngo Maresca yarafite kontra y'imyaka 5 muri Chelsea akora ikosa ryo kuja kuvugana na Man City na za Juve abakire baramaze ngo si iki kintu ukoze cyo gusuzugira ikipe kaje kuvugana nandi makipe nari mubaje ngo si iki kintu ni cyiza ufite kontra y'imyaka 5 barakwizeye reka nicyo nari ngiye kuvuga ariko guwo mubano tegera nkubwire ndakeka ko ibyo biganiro byo kuri Man City byaje batarashwana tegera nkubwire ntago bari bashwanye umva nkubwire ikintu gihari oya nagenda aca muri reka nkubwire ikintu gihari cyo Enzo Maresca ntiyari yishimye muri Chelsea iyo umutoza atishimye arashaka gukora ikosa uzima mpambwira Justin nareke musobanurire Maresca aza muri Chelsea yasinye kontra ko agomba kureba n'ibya coaching gusa ibindi bitamureba atangira kwinjira mu bintu batumvikanye uri kumva atangira guhimana nabo urugero itonde coaching abakinyi utazi utakeneye utasabye reka ngurugero ikindi ngo ubwo ari ikipe bakugura sinane ngubwo ibintu bitatu bashwaje icyakane bafuye ikibazo n'abaganga uri kumva afatira ibyemeza abaganga baramubwiye kuri match yo ushize baramwe ngo ntukinishe kukurera ntabwo ameze neza araba ngo aramukinisha kugahayo match ya Man U Parma abaganga baramubwiye ngo ntukore ikosa byo kurisika Parma ntabwo ameze neza ngo aramukinisha kugahayo siko ikibazo ciwe bazamubwira ngo uyu mukinyi ntagomba gukina ino minota ejo bone ntabwo bavuze ngo Parma ngo ari ready yo gukina iminota 90 abaganga barambwiye ngo Parma ntabwo araba ready yo gukina iminota 90 n'umukinisha arasura mu mvune Maresca akavuga ngo njiye ngo ndamukenera ngo kugahaye ndaguha urugero kuri Arsenal kuri match twagiye gukina Chelsea na Arsenal tuvuga ko yakuyemo Saliba tuvuga ko bamukuyemo yarari muri line up n'ubyibuka yaravuze mbere ya match ya Chelsea aravuga ngo ndaza gusaba abaganga ubusobanuro bwo kumbwira impamvu Saliba atagize gute atari bukine ni gute babambwira ngo ntari bukine ino match ngo yabonye imvune niba udashobora kumvira abaganga bamuhereke kukurera afite hamstring yararushoboye nyine mu gice cya mbere abwira umutoza ati ndananiwe kuramo none Justin nimba uri umutoza ntunga utawe uri kumvira abaganga ibintu bakubwira ikindi kintu ntago barimo bumvikana na ntuze n'aba director ba Chelsea kubwo impamvu imwe basinye kontra ko agomba kureba ibintu bijanye n'abakinyi coaching ihari ibintu byo kugura n'ibikina navyo yari afite no nawe abikora nko guhimana uri kumva ni gute ese kuko iba yayemeye gute bakugurira abakinyi udashaka kuki muri kontra yo yabisinye kuki bamusinyishije iwe kuko avyemera kuki mureba side imwe y'aba director njewe sinaga abakirizi nje nagaye Maresca kuko yemera ngo bazomukorera ivyo ashaka iyo ni condition ya equipe ntago wayivuguruza kandi nakazi bo abari akazi aho yaba yaje mu kazi rero kuvuga ngo uri kuzana abakinyi umutoza arakubwiye nje nkeneye abakinyi nuruzi nko muri maniyo ntago ivyemezo bifatwa na Mourinho reka mbikubwira aho bitandukanye si ya Mourinho bifata ariko Mourinho bazambwiye ugenda uzana abakinyi ushaka option cyangwa se utubwire karite z'umukinyi wifuza uriwe barabimwe umeze gute utubwire ngo nshaka umukinyi wenda ukoresha ukuguru kw'imoso ubangutse ushobora ufite igihagararo umukinyi uri confidence kukabumba ku kaguru umukinyi ufite izi karite nizi noneho iwe bakagenda bakamuzanira abakinyi runaka tihitamo muri aba batatu
aba bakinyi batatu tukugurire ndi bakamugurira. None wowe uri umutoza wa equipe nka Chelsea ishaka ibikombe ihatane n'ibikombe. Chelsea ndabikombe ishaka. Umutoza urabona mukira wa Chelsea ni je nabo ngenge ni faranga gusa. Kuva Chelsea aba banani bayifata. Aba bakire bayo imaze kugura abakinyi 90. Kurumva imaze kugura ibatayo zingahe iyo imaze kugura abakinyi 90 nta myaka 3 baramara mu ikipe. Urumva abakinyi 90 ntago wambwira ngo ufite projet ngo ni business. Agura umukinyi mukinisha umwaka umwe cyangwa ibiri amenyekane, niba mukuye muri Portugal niba mukuye muri Brazil muze mumenyekanishe mugurishe. Nguru umwana mutoya mu Bufaransa mu gakipe nka za Monaco zaki muzane mukoresha umwaka umwe mukoremo amafaranga mugurishe. Ngure Joao Felix mukure muri Atletico mugarure hano akina umwaka umwe mutize mbona bitari guhura mugurishe mu Barawo. Nibyo byashara nibyo bintu baba barimo gutya gusa ntibitaye ku mutoza. None nibura umutoza nka Chelsea uramusaba resultat. Umutoza yaje umwaka wa mbere umwaka wa mbere ari gutoza ikipe ya Chelsea agwaye ibikombe 2. Asanze Chelsea idaheruka muri Champions League imaze iminsi yari imaze mu 8 ku mwana wa 10 ayizana yari imaze nta na Europa yakinaga yarangizaga ari ya 11 11 13 niyo yari ku bwa Poch na bapota niyo yari yamaze sezo zigera muri 3 ari yitu. Poch niho yarangije ku mwanya wa 8 niba taro wa 7 ni wa 7 kuko Man U ibona tike yitikura ku mwanya wa ntuza wa Poch niwe wayegeje imbere ariko mbere ya Poch bapota 11 Pota yavuze yavuze yaje gusohoka yaravuye ngo ikibazo sinje kuko nabandi bazoca hano muzobibona. None dore gusa nje mbona Justin ikosa iki si squad ahubwo nyine ni body ya Chelsea kuko squad ya Chelsea ahubwo nje nabonye ntunga ikintu baje Maresca ntago ari umusaruro muke si umusaruro gusa ikibazo nje ibikombe biri mu mwaka kuri ntunga njewe ikibazo nabonye gikomeye bapfuye nikira kintu cha Man City ni nk'abari bazi neza barishwa neza ko Maresca azogenda mu kwa gatandatu kuko ibindi byose bari kuvuga birasanzwe. Ntiyaramaze umwaka ushize ntiyararimo. Jewe mbona nungo bavuga ngo birabini ngo by'ama director nungo batari bameranye ne ariko nje nawo ikintu kinini gishobora nimba bari bafite amakuru neza ntunga harakagabo kaga chairman arakagabo kaga chairman ka Chelsea uretse uyu nguyu tuzatubona Todd Boyle harakandi kagabo gafite 60%. Ako kagabo kabwiye gatodeje bundi tire guma kwigira nabi niko kashwanye na Pochettino wa mbere kariya niko ako kagabo niko kambere kasa gashwana n'abatoza umutoza ako kagabo nibagiye izina ryako 60%. Iyi bayita blue niba ari blue what niba ari kashaka izina rya karaka iyi company yanyu ifite Chelsea na nira kipe ya Strasbourg bayita niba ngo ari blue niba ari blue ati sinzi ukuntu bayita irimo blue ukuntu ako gatoza ako kayobozi niko kamaze iminsi kagumukana abatoza kuko kagashaka ngo projet zako nakanye ivyashara byako nubundi ngo gashaka kuzana umutoza w'iri akipe yindi yanyu ya Chelsea ngo ari kazana kagire umutoza mukuru na gakipe ko muri Bufaransa abakire ba Chelsea nabo bayoboye ako gakipe ngo bashaka kuzana umutoza wayo ngo amuzane. Narebye statistique ziwe araho nta kintu kirimo niba yitwa ngo niba ari Rosenia Liam uwo mutoza nta kintu kirimo. Fabregas ntafite kuza ari muri Como afite projet nziza cyane abakinyi papa kuzamura urwego se ndashaka kuzamura urwego Como afite share afite mo share ni nyirayo ni nyiri Como urana bari ku propose uri wo mu Faransa uyu wa Crystal Palace ntagavamo araza muri Sam ntagamira neza na Crystal Palace ariko ntago yaza ubunyine mpaka Sam umva Justin papa nubundi muzana umutoza wo gusoza saison ariko Pochettino nuko twavuze gacageye nawe agenda samana City bine yaziziki hari cyo ni buri abafu bwa Chelsea nyine yaziziki ko yari yabakuye ku myanya nyuma ariko muri gucanga nje navuze ibintu Chelsea yavuze kuri gupfana Maresca njewe sinavuze ko mushigikiye ngo kuba yaragiye je navuze ibintu Chelsea ari bimushinja
na kuri side nta yanjye kintu jewe kizima mbona gifatika imushinja nubundi keraga yagizwe ntacyo tubikora Nta oya sa musaruro oya muke. ndabwo ari umusaruro mukeya nakubwiye ngo jewe kuntu ndi kubona ntunga gatanu tegera nkubwire baziye rimwe papa muri Yaje ari iya uzi ko 15. amaze kugera amaze gutsinda match 50 bose bakina finale za Europe umwe akina ya conference undi akina ya nani ya Europe umwe arayihusha undi aragitwara atwara Club World Cup mu makipe harimo za PSG harimo za Real harimo iki ariko bakubise finale none se ntunga kuramba ngo match 79 n'umutoza oya match wifata ngo 79 gutyo. utsinze match 50 uri kumva unganyije 11 utsinzwe 18 match 70 wini 50 wini 50 muri match 70 igiye kubanza guhobagira abakinyi oya wini gusa ni 50 abakinyi bose ba Chelsea bamupostinze magambo menshi cyane message ndende none baragira gute baragira gute Madueke yaravye ati hano hirya hari ibintu Madueke ni umunyabwenge azi ubwenge ikibazo naho yagiye naho oyaho yagiyeho uko yoba bench yoba bagira gute azife kuba mu ikipe ituje siravuze kubanza abantu bibo dijanye n'ibikombe urabona kari akagabo ka Chelsea kari akazoye uwo mugabo ni gito cyane kari akagabo nakagaye na unye nta sanje nategere bara projet iri muri Chelsea nategere barabavandimwe bo kuri BNB ninjoro barimo bavuga kuri Maresca n'ubushaka bavuga ko nawe ari kuntu yazamuye kiburi muri Chelsea cyane nta buryo utakizamura ukizamuye gute uzimamvu kizamura mani ko baragusaba umusaruro iwe ndavuye mu ciciro cya kabiri yakorosha tegera nkubwiye ko baragusaba umusaruro nagende bana tuza muzoza bambabaje kurusha tushiri nagende nawe tuza nta kuntu wambwira ngo ureke kurya se ngo yagiye Maresca iyi weekend irashira muri kumwanya ikintu gihari izo ni ibyacu rindira City izo ni ibyacu twarabimenyereye urumva yosubiraho yabugenewe nta kuntu umutoza ufite igitutu cy'abafana gusa ni amakosa yakoze akomeye cyane abatoza abafana bari kugushiraho igitutu bashaka intsinzi none wirukanye umutoza abakinnyi n'abandi muri rusange n'aba legend niki bagutegeyemo byinshi bari kukushakamo result nurangiza usaba abakinnyi body ikuzanira ibintu byabo ngo bya projet hato afitiye projet siba bamumuzanira bafite projet ya hato gusa Chelsea bigiye kugora Korwira aravunitse niba tazana aravunitse niwe muyobozi wari ufite muri defense yabasabye aba defenseur batatu barabamwima Korwira niwe wari uyoboye defense yawe aravunitse aho kumugurira mu defenseur ufatika ngo hato nibiki none se aho utazamura isukari ni gute ubuyobozi bwa butari kukumvira butari kuguha ibyo ushaka nta n'ikizere cyari gihari nta n'igitekerezo bari bafite muri uku kwa mbere ni nk'aba arambwiye ati nta n'umukindi ufite kugura muri January ntabwo wambwira ngo nta umutoza wareka kuzamura isukari avuga ati ubuyobozi se butampa agaciro budashobora kumva ibitekerezo zanje baransaba rezilita ku bakinnyi babo bishake ibyo ni ibintu bidasobanutse gusa ikintu cyo mugomba kumenya Chelsea nta projet ihari nta projet biriya bintu mama bavuga ngo mani ngo ifite projet ngo Arsenal ifite projet ngo ibiki Chelsea nta projet hari ibyashara gusa hari umutoza buri mwaka hari business ara nta projet hari none ikintu ngiye kiza kindakaza ndambonera ko abayobozi badakomeye mu mutwe adapanze neza nta kuntu wahereza umutoza imyaka 5 niyo kipe nza mbona iziha imyaka 5 amasezerano bamuha miliyoni 7 imyaka 5 umutoza hoya bagomba kumwishyura ngo bare kumuha 10 iyo bamwirukana direct bare kubara miliyoni 10 ariko kubera ko bumvikanye bice urumva aratwara 7 Chelsea uzifaranga ariko andi makipe ahereze imyaka 2 habe na friki contrat yige gurangira baramwongera ariko bagwa imyaka 2 kugira ngo utegure ibintu barebe process ese biri gukunda nibiri gukunda imyaka 5 uvuga ngo aba director ba Chelsea bazi business po Chelsea 5 bari baramugurisha ariko Kyle Jackson afite contrat zo mugeza muri 2033 uko yanze kubera ifaranga hembo no kwa manaje Sterling ntakiyarya arayarya na nubu 33 arayarya 350 buri cyumwe arayarya adakina atarakandagira no mu kibuga aza agenda akaryara haze amafaranga buri weekend amafaranga arinjira kuri konti so Chelsea juste dusoza urabona ari we mutoza wuza muri Chelsea agakora ibintu bunyi kuko njewe nagerageje kureba kugira ikintu akora
muri buriya buyobozi batarahindura wibatega iminsi nukuri nta mbeshe se yoza agatwara Champions League birukanye Lampard mu kwa mbere yayitwara n'ubundi bagashwana sezi kuri ikipe zo kiyakagenda gutwara ibikombe se hari ikindi wowe wavuze ngo nta mutoza muri make muri squad bakiri kugira gutya gusa bakiri kugira gutya bari kugura ngo abakinnyi bashaka ataraho umutoza buri mutoza abakeneye abakinnyi bamufasha muri projet ye yakora amakosa batagira Mourinho yaraje muri Real Madrid arababwira ati bino bintu mwigize ngo ntimuzamukinisha birabura jewe nkeneye Maruda ndamukura muri Chelsea uyu mukinnyi niwe nkeneye hano hagati kugira ngo yinane azana aba SN abakura muri za ntago Real yakoreshaga umwirabura ntibyabagaho yakoreshaga abazungu gusa kera kose Mourinho niwe watangiye iki kintu avuga ati nkeneye abakinya Mourinho yaje muri Mane avuga ati nkeneye umwataka w'imbaraga uwo umwirabura agura Lukaku ahantu hose buri mutoza abakinyi abakinnyi bibi ariko iyo uzuye ubuyobozi gusa ukavuga ngo ngewe ngo tuzatukugurira abakinnyi dushaka ngo we ngutoze gusa icyo se nibiki nta mutoza ushobora gutanga umusaruro anawutanze aba ari ibintu bya chance gusa byo kubatisha ntago aba ari ikintu gifashe nyine ngo ni ikipe yubakitse ngo ikomeye ko uragura umukinnyi ejo ngo ndamugurishije ngo nabonyemo ngo ikipe ngimpamo menshi kuyo namuguze iyo ni business iyo nta kipe irimo avuga ko ubuyobozi bwa Chelsea buracyafite ikibazo biracyafite ibintu byinshi nibazanwa bazanye nyine nawe akora uwo mwaka umwe nongera agende nuko ibya Chelsea so bihora ruko ariko wenda tubategereza uruko ngo bahise batangaza ko mu masaha 28 bashizeho umutoza ntabyo gutinda bamushireho barahubuka nico mbakundi nubundi birukanye ni Porsche bahitashiraho uyu igitaraganya araza arabikora Zidane uza muri Chelsea hariya muri uriya mukezi cyakazo umuntu nka Zidane aje hariya ntago bamutegeka kuko baramuzi yatwaye ibintu yarakinye ntago ikibazo ari umutoza mutomani n'ubuyobozi bubi n'ubuyobozi ara ntago ari kubyo bazanye muri ni bubi man akwirukanye muri nisi nguko barabembereza oya bazane amurima bazane nani Mourinho huko mwagare muri yavuze ngo ari ready na Benfica byamucanze baraba kwa mamwirukanye mu gitondo Mourinho abakene abakinnyi muto bamuhaye ibyo we ntiyanasinya tago yosinya we ntago yasinya amasezerano ngo muzoza mungurira ngo nje ntoze gusa ngira ikintu kimwe azayirukana abakinnyi bagize bazimba gasiga ibifobagana we yanga kicwa ngumu ndakicwa ngumu nashiri iwe saroroshe nawe nikicwa ngumu nyine kuko ikigira kandi koroshe kandi nako gafunga umutwe agomba kufunga nuko ayo rero na Chelsea ngo United ngo widiga naco ngo yaravuze ngo nje ngo ninza ngo nuguhita ngo mbagurira Onana ngo ndabagurira Onana ngo mfite ngo I can't wait to work with Ganacho denaga nayo utacuruza meloni hariya nani ngo ya Amsterdam asigaye acuruza imbuto nabonye udupapayi tukwinga nabonye akantu akananikiwe ari gucuruza ibintu by'amatungo bazana nimba byaranze kariyeri nibaranze ubuzima bwaranze sawa rero kabisa Onana se ayisa mu baguru nuko none mwaje mu cya kabiri ndakurahiye oya ntago zakunda yo bagurira se urumva byemerewe umutoza kugura bashaka cyangwa bakuzanira impinja zose babonye stambuka so kuri Chelsea Maresca bavuga ngo numva ngo ari inambi gwamagaye ngo nshasha ngitangizwa na plus ngo 44 umenye ko ari Chelsea iri gushaka umutoza ngo kuraho phone muzimya telefone kuri Chelsea ndabize bazamwibukira ibintu byinshi ko abafana cyane ndetse n'abakinyi bamukundaga cyane yari inshuti yabo akazwana no myitozo baseka rero ndakeka ko Chelsea zamwibukira ko ibikombe biratwaye nako basize ku mwanya utari mubi bizanamuhesha kandi kazi ahubwo umwaka utashobora kuzabona kazi Juve yamwiruse inshuro nyinshi yigira nabi ndetse na Man City nimba ari mu Man City ko Pep Guardiola ashaka kubagiye kugenda wenda niwe basiga muri kariya kazi rero abafana ba Chelsea murabyumva gute mwavyakiriye gute muze kutubwira muri comment kabisa uko mwavyakiriye niba mwabyabashimishe cyangwa niba babaje tubwire n'umutoza wumva boza muri Chelsea kugira ngo akore izo Maresca atakoze